Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ke Maukerwat constituency uba Renington Lingdo Tongkhar uba dairu menteri ketanat umbam umdi ke Sorkar Jela ula penti kena bahaka arpu ar teri gubnai no pra arjar arpu ar unsa pli pat bano ya ke 100 bedded hospital na ke jaka ajing sumar ke badan hadu shispa anteligi jingthia Maukerwat ha ke baki pat ba jong ke Southwest Khasi Hills District kila angnut laslem ya kini uba Renington Lingdo Tongkhar ula keren ha ke jingelang ke balalong ha Mauksiar haka por ba play ka surok ka batip kum ka Jakrem Ranikor Road ka surok ka bala rimtam hamau kerwan. Bagili ban bu katarik haka arpro artarik haka bagili ban plino e ka spajing tia. Ili persang manila start kabala hikni kam. Haini sngi kini ki benai ke badan sa ban pendak di kanu kami ke bagili ban pendak. Dang menet kanang ni na kamera chief minister. Ngala persang mania kerpat di ina ka pos ka por ong bagin wan hamo karwa bagin pli ke spajing tia. Andai day menet e ka bay larai rong baranik kal sistem plot ka por nga. Liat no sa kmat mapi ban pendak de kene ban yon pli ke spajing tia. Ngin Please by the Akar Tarik and I can party EDC, Nalakaran Yedi and Macho Manero and Pankrum, Hakarkom Kabadi, Yakabin Plino, Ekiga Hospital, Kabadikaji, I'm not just by back. John Kasarwar Kasil Barkaway, but Akvility Kaluka Jinkaman, Hakabang in Sayo, Ban Grandpa, Hakatuski, Nakamata, Kajing, Yaprasang Jungi, Kadaka here, Hakabila, Palongkumba Kalomanta. Kapala tiang nadong siya dong, kamdon siyo kano kajino na kerkom kani ka standard yung ispajing tiya ila persang kat bakam long banstang nadong siya dong kiladon kat ban long banstang ka ispajing tiya.